السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Puji iban sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan nagpapanjari, singkatan piapanjari, nagamulahi singkatan pakarajaan manahut maaslag, kikita sin mata iban sinwala, iabutan sintay nga iban sinwala. Allah subhanahu wa ta'ala in nagpapanjari sibu daka habang saji iban habang sa manusia, mari pababaw sin dunya hawayruun dugaing maksud bat malengkan tuput manung galimat tukania. Salawat iban salam pajungjungan natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amuin na pinisin Allah subhanahu wa ta'ala hinang panghu singkatan. Mahuli mga jama'a barhurmat, in kita niyo piapanjari kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala maripapabawsin dunya aun maksud sin tiap-tiap siulakan deng katuk tani. Wala kita niyo piapanjari pababaw sin dunya, but in kita niyo tuput maghali-hali, tuput mag-usaha, tuput matug, tuput mamanaw-panaw pa mga amuin tampat diin na in kabayaan na tu panaw sa in kita niyo na piakari sin Allah subhanahu wa ta'ala pababaw sin dunya, in maksud sin kita niyo huminang sadjaluto hasupaya maranatu paadlaw mahuli. Hadalam bihat to pagdaing kita niyo hababaw sin dunya, in manusia tiap-tiap hangkata udeng kato tanyo suway ingaton niya. Sinaun limbang
sin parasahan niya rin di hababaw sin dunya. Di masampurna in kapapanjari kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala sehingga di dumagbus kay mo in sabbutun na to haadlaw ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pagka piapanjari kita ni sin Allah ta'ala mari pababaw sin dunya tupot magtag-ipon. Nasabbut sin Tuhan na to Rabbul Alamin ha suratul Mulk. Hambuok day sabsabab. Bang mayta in Allah subhanahu wa ta'ala piapanjari niya sibu daka in kabuhi iwan sin kamatay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan amuin nagpapanjari sin kamatay iwan sin kabuhi hasabarang barnyawa uno in hangkad uno in sabab may takaw biyuhi sin Allah may takaw piyatay sin Allah subhanahu wa ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Suway na to iningatun. Hangkan kau biyuhi sin Allah subhanahu wa ta'ala mari pababaw sin bumi. Bukun huminang sin uno-uno kabayaan mo amu in madawhat mo in parasahan mo doon kaniya. Sa in-ari sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, liyabluwakum, tukasun kamu, tandasun kamu, banghi siyuraman in mga manusia den kanyo, huminang sin kakahinang marayaw siwuk da kausog atawakan babai mabata iban sin malaas. Amuinin hambuok dayin ha mga naligap kita niyo. In panghati sin kita niyo piapanjari kita niyo sin Allah ta'ala mari pababaw sin dunya tupot magtag-ipon. Wala na to hati kaya ingati. Bat in pagtag-ipon suway siya iya abayan sin panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di masampurna in pagtag-ipon sin tiap-tiap hangkata udayng kato kanyo. Sahingga in kita niyo, lumabay kita niyo panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon nakatandasun kau habaran mo. Paratungan kau sakit. Minsan mataud in alta'mu, sakdik na kau kailo makahinang sin kabayaan mo, sabab may taaw na jangkaan sin baran mo, sabab in baran mo nasa sakit. Atawakan doon na ka, in ikaw tukasun kau ha mga kaanakan mo. Sumasa na ka in anak mo ando kailo, yato narapa hospital, atawakan in anak mo, minsan in kiaawanan niya mabata pa, piauna na kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala paadlaw mahuli. Atawakan tandasun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala haalta mo. In alta, duwara in kahalan niya. Bangbukon, alta in manaykud kayo mo, atawakan baran mo in manaykud ding alta. Tukasun kau. Hapag usaha mo, ando kailo, usaha mo, tiyo-tiyo da, maluhi pa kau. Uno bahayat tumulka kayo. Uno bahayat to, matawag na kau patay rijiki. Uno bahayat to, sabab sin astul iwandual kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na kau piaratungan bihato, amuin problema. Mga tayo mangod na mo aakam Islam, ingatun na to. Apabila in tiap-tiap hangkata udeng kato tanyo bar iman. Wairun lamud in mga silab kun bar iman. Apabila in tao bar iman, amuin na mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala tandasun sin Tuhan Rabbul Alamin.
inallahu ta'ala mabaya niya papasun in pardusahan mo di hababaw sindunya. Apabila kau piarutungan panandas, mabayain Allah subhanahu wa ta'ala papasun niya in pardusahan mo di hababaw sindunya. Ahadith kia baita عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه رواه البخاري. Laung sin Abu Hurairah karidaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabunnal tuud injungjungan natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Akhirnya, amuin mga sila manusia. Hambuuk muslim, hambuuk beriman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Datungan siya panandas. Uno ramani panandas yan. Siwu daka amuin makananam siya laul. Ayaw in sakit. Amuin makananam sadya kau laul. Makauwi kau deng hapag-usahan mo. Laulun kau. Wala wasabin atawakan sakit hapamaranan mo. Mga hinglaun kau. Mga naligad kau. Wala ham. Atawakan makananam siya karukkaan, hasusungon, sabab di niya kaingatan, bang uno na kailo injumatuha mga kaanakan niya, apabila siya maway na. Wala huznin, atawakan kasusahan, amuin mga parkala liyabayan niya. Kaano ra siya takaalta, ando kailo bihayaon. Sa dakuman siya nagbay-bay biyayan habay saurong-saurong. Yaon, timatatak halawm sin pikilan niya in kasusahan niya. Wala adha. Iban sin uno-uno na makamu mulakay mo. Wala gham. Iban sin amu in parkala jumatukay mo hana sabihaon. Hatta syawkati yushakuha. Ayaw in nasabot na to haydoon niyaon. Walaupun law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tunok sibi-sibi makasukmo kaymo makatunok talimamu atawakan pasikimo makananam kau sakit hapamarananmu illa kaffarallahu biha min khatayahu. Apabila kau piananam na sin Allah Ta'ala sin amu in mga nasabot tayatto long sin Tuhan na tu long sin Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bat malaingkan long niya ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala inday nga mga pardusahan niya. Nahangkan bang aon jumatukay mo ayaw ka umiyan bat ini kaulong mo bihayan simang ka na in kabulsitan bubukon sa in panandas magdatong kay mo tumtuma part yan sin kabuhi mo. In panandas magdatong kay mo tumtuma inyan part sin pag-ibadat mo rin di hagabaw sin dunya. Di masampurna in pag-ibadat sin tao sa hingga di siya lumabay kasigpitan, di siya lumabay kasusahan, di siya lumabay karukkaan, siyo da kahabaran niya. Ha mga anak niya iban asawa niya, iban na sin mga alta niya. Amo niya to impanagnaan bang may ta kita pagparatungan panandas ng Allah Ta'ala. Inhi karuan niya, hangkan kita pagparatungan panandas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inyatu hasabab silasah, iban ulong kato sintuhan, di mabayain Allah Ta'ala, amo intahalaun kaymo in pardusahan mo yaon, sahingga dagpakan kau sin kamatay mo, in pardusahan mo hipagbak mo adlaw mahuli. Di mabayain Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paratungan niya ko panandas din di hababaw sin dunya, kasigpitan na kalando, mayta,
Sababin Allah subhanahu wa ta'ala, kabayaan niya, pasautun niya kayo in pagsiksa di hababaw sindun niya. Sabab in pagsiksa di hababaw sindun niya, buwak bukun biasin pagsiksa dahin dito adlaw mahuli. In pagsiksa di hababaw sindun niya, atawakan in panandas din di hababaw sindun niya, bangkaw mga mag-usaha paslangan sukayon kapasuan kaw. Bangkaw manaw pamalayo, laulon kaw. Amurayat to. Bangkaw kaya papasuan, makajari kaw sumilong. Bangkaw iuhaw makajari kaw kumawa tubig atawakan mami tubig minum. Sa haadlaw mahuli, apabila kita niyo hisabun na sinallahu ta'ala, insu kayaon na hababaw sing una to, wayroon na kasilungan na to. Wayroon na tuwig, karakan na to, mainum sin kita ni wayna. So di nga sabab yan, long sin Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة رواه الترمذي. Langsin Anas ibn Malik radhiyallahu anhu namung in Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan niya karayawan inham buok din ha mga ipon niya, dihilan niya karayawan, ajjala lahu al-uqubata fid dunya, pausun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kasigpitan niya hababaw sin dunya. Pananamon siya kasigpitan din di hababaw sin dunya, mayta. Sabab diin Allah Ta'ala mabaya ka na naman na yung kasigpitan na adlaw mahuli. Wa idha arada Allah bi'abdihi syarra, sa adapun, bangin Allah Ta'ala mabaya niya, dihilan kangian in ipon niya, hasabab sin kakahinang sin ipon niya, amsaka anhu bidhambi. Na, diha ini. Bang makalando na in astul kay mo sin Allah, makalando na in kajaruhakaan mo di hababaw sin dunya, unininangon sin Allah Ta'ala, pagangan niya in kasigpitan. Pagangan niya. Oh, namuno na kaw tao. Nag-anya na kaw sin, alta sin tao. Nang dupang na kaw hapag usaha. Nangawa na kaw alta sin pagkahimunano siya. Nang-anya na kaw. Sa mainiino kaw, may tayaon masi-masi, hamong hayaing kabuhi mo. Mingkan himihinang nakaw sing kakahinang mangi. Sa iyaon marayaw da masing kabuhi mo. Yaon ko piya pagdaya. Marayaw yung pagtug mo. Yaon ka mo naglalamo kaywan sin anak asawa mo. Wayroon susahon mo. Uno-uno. Marayaw yung kahalan mo. Sa inkiaunan mo yaon, mataog na yung kakahinang mo. Amo in mapangkal pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na pagmasusanaw. Apabila timaud na in pardusahan mo, sa masi-masi marayaw in panantan mo hababaw sindul niya, wayroon amo in kana naman musigbit pagmasusakaw. Sabab law sin Allah subhanahu wa ta'ala, law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di siya pananamon sin Allah ta'ala kasigpitan hababaw sindul niya. Hipananam ka na indayaw parasahan katan. Mayta, sabab pagangan sin Allah Ta'ala yung kasigpitan, kung nuyat ko pananamon sin Tuhan, apabila dumagpak na sa rin dito adlaw mahuli. Dito na yat ko hipananam ka niya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang biya din in sakit iban sigpit sin kahalan, apabila kau simusulang pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan, bukon, hipagdalil mo, amuin, yaon kau himihinang sin maksiat, sa masi-masi kau isab halaw hamong haya in kabuhi mo. Ayaw. Sabab Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna mayta ikatukan. Damikyan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita niyo paratungan panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyan
hawaktu anu in wala pa kau, kiyabug sa kiina mo, mari pababaw sin dunya, 4 bulan pa kau, halaw sin pakandangan ni ina mo. Pag abot mo 4 bulan, siulat na kay mo, bang uno in susungon mo. Na kiya sulat kay mo, in ikaw, makasud, kau palam sin sulgak sa taas-taas, amo na in pagbasaw, Jannatul Firdaus. Kiya sulat. Halawhil mahfud, in ngan niya ini Abdullah, in umul niya ini mapatay kapituan, in adlaw kawapat kanini adlaw isnin, mapatay siya habulan July, mapatay siya hatahon, buwanga imo kauhaan tagpito. Kaya bubutang katan, sartain siya ini, makasud siya Jannatul Firdaus sa taas-taas. Sahingga amo in biyugsak na kau maripasik, biyugsak na kau, sin ina mo, maripababaw sin dunya. Sambil diagpakan na kau sin pangumulan amo in, si mangput na in akal pikilan mo, iwan sin pangumulan mo, apil balik na kau. Na nagibadat na kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amura ko maning problema, in pag-ibadat mo malamma. Tupot sadya ko ron hawajib, di ka minsan huminang sin magbasa Quran, di ka huminang minsan magsadaka, di ka minsan sumunat pagsud mo palam sin masjid, malamma. Tupot sadya in hinangon mo wajib, uwas sin wajib yat wayron na. Malamma. Suday nga sabab yaon, pagbista sin malaikat, in ammal ibadat mo, di ikaamot padarajat amo in kaya sulat kay mo batin ikaw makasud ka sa taas-taas na sulwa. Di makaamot. Bangkirahon sin malaikat, in amo in sulga suron mo, dito ra ka mga hikarwapang katyat to. Di ikaamot na to, ang pakya susulat na kay mo, dito ka Jannatul Firdaus. Naunin hinangon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, paratuhan niya ko panandas. Ahadith kaya baita. An Muhammad ibn Khalid an abihi an jaddihi radiyallahu anhu. Qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, innal abda idha sabaqat lahu min Allah manzilatun lam yablugha bi'amalihi, ibtalahu Allah fi jasadihi, aw fi malihi, aw fi waladihi, ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى رواه أبو داود. Laungi Muhammad anak sin Khalid nagsuy-suy anak niya, damit kanin anak niya nagsuy-suy sab in apo niya. Laung sin apo niya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diungog kulong niya nagkabtangan in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabunnal tuod lang niya inipon, sinallahu ta'ala. Apabila kaya sulat na kaniya, halawhil mahfud, hapakadaran niya, yato pa siya hapakandangan ni ina niya halaw sin 4 bulan, kaya sulat na kaniya in sa taas-taas na darajat, haadlaw mahuli suron niya. Mahuli. In kaya awanan niya di hababaw sindun niya, na malam na siya mag-ibadat. So in ibadat niya yaon, bang upama kung pagbi, di hikaabot, hikapamisin darajat amo insurun niya. Naunin hinangon kanya sin Allah Ta'ala, ibtalahu Allah fi jasadi. Tukasun siya sin Allah Ta'ala, para tungan siya pananda sin Allah Ta'ala, muna-muna padaran niya. Doon nakakailod nagpakan siya sakit cancer tabiayaw. Doon nakamasakit siya, mga 5 tahon magnanam siya sin sakit kaya na naman niya yaw. Atawakan hadi na kumugdan padarang niya, haanak niya, pajatuhon niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadi na kumugdan haanak niya, haalta niya, pajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala in panandas kaniya. Thumma sabbarahu ala dhalik. In mahuli, sabbarahu. Bukun siya in magsabar. Sa in kalimat ini sabbara, mismo Allah subhanahu wa ta'ala in magdihil kanya kasabar. Minsan pa in kiyaunan niya bukun siya masabar,
sa anugharaan siya sinallahu ta'ala kasabar, papagsabarun siya si panandas yaon. Sabbarahu. Hatta yuballighahu al-manzilata allati sabaqat lahu min Allah ta'ala. Papagsabarun siya sin Allah, papagsandalun siya sin sakit, habaran niya iban na anak niya, iban na alta niya yaon, sehingga abutan niya in darajat amu in kiyasulat ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga tayo mangudaa ka Islam, amo iniin sabab, bang may ta in tiap-tiap mano siya pagparatungan panandas, bukunin ahati niya, batin ikaw piaratungan ko panandas, di ko magpakausaha, daran ko magkalugi, atawakan in mga anak mo, daran ko magpinturo, matukasing inyan panandas yan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala katantumtuma. Bukunin ikiaunan mo, batin ikaw patay rijiki, bukun. Bang nato, lilingon inbaran na to, batin kita niyo, nakalando nin panandas ka to, dungdungan na to, in kisa ini, kisa haupo na. Makakawa kita niyo matakaddam. Hasupaya, maiyan na to, imbaran na to, sili hati, tiyo hati in panandas ka to, ang paing problema ka to, bang kita niyo dagpakan panandas, ang waktu, di kita niyo magpakasabar. Magpakapamong kita niyo, mapangkal pahadarat sin Allah Ta'ala. Sambil mamong kita niyo, patayan na ako ya Allah. Amin tanda sinuwayong kasabar na to. Hamasa, pag Khalifa sin Walid ibn Abdul Malik. Aw hambuk ta'ubar iman, naghuhula ha Madinah. Ingan niya ini, Urwa ibn Zubayr. In Urwa ini, aw biya mga parsumpatan nila, Iban sin Walid ibn Abdul Malik, amo in Khalifa yaw. Hati niya biya, masuok sila pakanya, nagbarakay. Hambuk masa, timiraw in Urwa ibn Abdul Malik, in Urwa ibn Zubair, matukwan Walid ibn Abdul Malik, pa Dimashq. Pasalan in pag-Khalifa, masayat to, doon ha Dimashq. Doon man siya haran, kaya handak sin Allah subhanahu wa ta'ala, piarato man siya panandas hasikini. In sakit yaon, bang nato, hibanding mari pamasa nato, sakit cancer. Doon man, nag-aakad siya, iban sin anak niya kanungnungan. In anak niya 7 taod, piaakad na in kamanghuran. Amin hikapito. Sahingga di matong sila maong pahadarat sin Walid ibn Abdul Malik. Kiyublaan in Walid. Nung nag-aar, unulong na, hindi matukay mo yan. Sambil siyoy-siyoy na sin Urwa, hindi matukan nila heran. Laong sin Walid ibn Abdul Malik, ha mga taon niya, tipunan niyo daw niya insa ingat-ingat na mangungubat. Bang dedikato mga doktor. Tipunan niyo. Tipun na amo insa ingat-ingat mga panday-pandikal mangungubat. Sabab ubatan in siki sin Urwa. Naroon man, nagsinublihan in mangungubat, na itipak sila hakabtangan. Laong nila, o kaulong niya Khalifa, in sikilong na sin Urwa, wayroon na bulirapat, in hikaubat kaniya, suway na tuudlong niya uturan. Sabab bang di uturan, tanto mananap pakatan baran niya. Nabihitaan na yun Urwa, na nasusay na Urwa. Nasusay. Nalong sin Urwa, Bismillah. Nalong sin amo in mangungubat yaon, painumun kaulong na Urwa, makahilo. Hasupaya long niya bang kau mahilo, di mo ka na naman yung sakit. Wala nagrida in Urwa, di madaya. Di ako long niya magrida, kawaon ka ako atawakan mautod. Inhang tingi dain ha mga piyapan jari ka ako, sin Allah hilaway ko ring haram. Long sin mga mangungubat, painumun kaulong niya ubat, hasupaya malawain akal mo. Di rin sa babayin Urwa. Sa long sin Urwa, bang ka mo mabaya magutod sin sikiko, kawain yung ako tuwing. Kiyawaan tuwing. In Urwa, ampan siya nag-ay. Long sin Urwa, apabila ako lang niya tumakbir na sin takbiratul ihram, sumambahayang ako duwang karakaat, tag na inin yung pag-utod sin sikiko. Nag-aylin Urwa, ampan siya timakbir, Allahu Akbar, diha ini, tiyagnaan nila laysag in pag-utod siki sin Urwa.
Sehingga nakauwas in Urwa ibn Zubair hapag sambahayang niya, imasubo siya. Naubos na kamulaw na nagutod sin sikiko. Wala niya kaya na naman in pagutod sin siki. Hasabab sin anesthesia kaya na naman ni halom sin sambayang niya. Doon man, pagka nag-agad-agad siya iban sin anak niya, na di nakausuy-suyan sin bata-bata. Apabila maligap in maas, in bata-bata, panaw kap tumari. Nahin anak niya kailo pagka naligap siya pagpaubat kaniya, kaya pasaran kailo in anak, nakasud matupaamuin, pag-iipatan kura sin khalifa. Nari nakasuy-suyan sin kura, ando kailo, kaya takdukan in anak niya, nahinang tiranan in anak niya, amo na in kiyamatay. Subhanallah. Pagdungog sin khalifa, sinawapat in anak niya, nasipa sin kurak niya, di na kailo magkaingat-ingatin khalifa. Subhanallah, long niya, di na mariin pagbayta ko ini kan Urwa. Bago ra kailo, handoon na siya. Kaya uturan siki, bihaon niya rin ay sabnawapat in anak niya, diin ko na marailong niya kabayta kan Urwa. Sa wayroon na siya, nakasandal. Kaya to na rin Urwa. Biyaytaan niya. Singkahalan. Na imandok sadya kailo in Urwa. Sabab sing kasigpitan. Ang pasya mo, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kaya tanong kailo rin doon ang anak niya. Nariha ini, sahingga biyayan amuin imuli-uli na biyan in Urwa, niyabot na yung wakto pag-uwi. Nari na kausuy-suyan sin amuin, simod si Manus ya, magtoy dibagpak pa mga sila ahlul Madinah. Sin in Urwa kaya utaran siki, iban kaya matayan kailo anak. Nalong biyan sin mga tao si mampang ka na, ya Urwa, uno nalong na inji matukay mo yan. Di magpaklaw na inhabal marikamu in ikaw kaya uturan na kausiki, damikyan law na di magpak inhabal marikamu in ikaw law na kaya lawaan anak. Uno no marik law nimpiat sa tukay mo yan. Mangdain biya kato, si mangka na pakaroin pagkamalas mo yan, banghama sa tabihao. Unin sambag sin Urwa. Law niya alhamdulillah. Pagpamong niya alhamdulillah, naajay in mga manusyayaw. Law na ya Urwa, habihan na lang niya panandas kay mo sin Allah, mamong pakaw alhamdulillah. Nalong sin Urwa, hangkan na kulong niya mamudji pa Allah, sabab piyakan jarihan niya ako 25, iban sin 2 siki, kiyawa niya kako in hambuok, yari masi-masi piyatatap niya kako in 2, amo na in 25 ko iban sinambok siki ko. Subhanallah. Damikyan ako lang niya namong ako alhamdulillah, yanugharaan ako anak sin Allah Ta'ala 7 taon. Kiyawa niya kako in hambuk. Alhamdulillah. Kiyapin niya pa kako in punong. Kitaan niyo mga maastay mga daakon na Islam. Bang biya diin. In gawot sin pangatayan nila numanam. Sin panandas sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ولا نكفر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المستمعون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga jamaah berhormat, mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murah-murahan in kabuhi nato, mapakay nato, pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban murah-murahan, anugharaan kita niyo kasabar, hauno-uno na panandas. Sabab mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatu nasabot nato. Bang unain sabab, mayta kita niyo paratungan panandas sin Allah Ta'ala, tumtumun na to, di na to mahasil, di na to makawa, in karyawan amo in nasabot na to yat to, dengdaman hapag ampo ni kato sin pardusahan na to, iban na lang tabihayan sin amo in pagpasaot,
pagpaawal sin siksa da hindi kato hababaw sin dunya, iwan nalong tabihayan sin pag-angkat sin darajat tarandit wa adlaw mahuli tumtumun na to. Di na to iyat tumahasil, di na to iyat tumakawa. But maleng kanyeri sabkato inamuk parkala. Uno yat to, amo na yung pagtawahon kasabar. Minsan na kayo sabdiat tungan panandas, bangkaw wala na kasabar, di mo mahasil yat to. Sa bangkaw piaratungan sin Allah Ta'ala panandas, uno na panandas. Bang mukya sabaran. Tiag malilla mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, diha ini makasud kau palaw hadith pag iyanon sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya.